Ka Sorkar jelar rengkat kajing selok bat kinong yelam niam haka kat arterik unailar arhajar arpuwe. Kile peliu jingmut aka baydai ba kajing temu ban pleno ek jaka mane blai bat komjo ban penlong ya kajing kentiu kurim nado ka kat arterik unailar arhajar arpuwe. Ya kini kajing yelang lepenya du Chief Secretary kejela UMS Rao haka balawan maneshim benta di kinong yelam neginiam boper. UMS Rao uloong ba kajing penlong ya kani kajing yelang kalong banyatai ba kinong yelam niam haka bedai bagi kendon perkeng na kabenta ban pleno ya kijaka maneblai bat na kabenta ban penlong ya kajing kentiu kurim bat ban pan ya kajing kersan ru naki haka bedai bat kajing aitika uloong ba Sorkar kala ai jing mut ba kamdai satya kajing perkeng ba kan bahasibun ladala ban ailat shwa tangi kiriu ngai bladap shim ya ketika baneshim benta ya kijaka maneblai Walau Sorkar kelasya ban pli kijaka maneblai hendrai kala kentui kinong yelam niam bagi dei ban bod renti gi kendon jing betha ban te lakam makan omdan ke jing sapriang jongka klam COVID-19. Chief Secretary uloong mag Sorkar kada negathong ba baro ki brio ki beladap khat prasnam shaneng ki dei ban pendap ya ke jing shim tika. Ki SOP ti kilong ki baboni nama ba handai le ketuka 1/3 kemala ketika 1/3 tenang tapat ka distancing tenang tapat ka jindon ga mask ka jing site ikiti nang ta ketuka jing long ya ka yang menit tak pring ha po sikenta kataru di kebangai kren de kesadan bun ha ki tengah nomla bat syukran am ta ni kemihi nama badan bun ki jing ajimut ki balawan na ki balang bat na ki nyam ki pero dia ngatrai sa ngin sayo ha ki haga ta ka jing tho hi da ka SOP ngatrai ka ta kan kamsai ka kamhas sibut Tapi dia begini ki kena apa kena kinsa nan berwan supaya. Ha ka bedai bat ki kena te ngil ong ba kampat long he mentate ko makalong mentate te kinum nginum pat sya ki kena handai ya ka karta te ka sai ni da ka jing tho. Te kami ke dia kan dong ini ban maintain ke SOP. Itu ke SOP ke bakambun bala premium system ni habot itu. Tanggung tah ni ya. Bagatuan ni atma mang chuang sya iki kena balwan deseng bo posnam tu misya sok ni dia mentah kalau habok kat pada tanggung tah Mungkin bahpo kat prasnam kinam long kinam Te pastor ni hikim din mana ni penberana kalang guman ba kinsa tang wan tha spawan lagi riu ngai kinsa ban wan na si yang em spawan kapasiti dengan iman ni nak pasti jangan ni. Te akan urkom pastor long nak yang balang jong pini pi penbek akan urkom ba Kita dengan kena berkira ngai kinyo wan kan. Kita dan show nama kum ke balang hasar ke bahaya turo ni pelong license sosen nak sini. Nama ke dia sang kalau apa saw apa sekentah ti. Tinggi yo adu saw sen tu kan dan Mungkin rotate. We have assured him in general, those of us who are present in this, because it was called in the name of All Faith Forum, part of which we are working. It will certainly help us. Even in the last meeting, a similar issue, which was not on the SOP, but on specifically on vaccination. We requested that unless you allow people to come to our campuses, then how can we inform them? This time they have taken it thoroughly, and they have permitted practically 1/3 of the capacity, and that also only one regular religious programs. But even wedding and other issues also came. But it told no, this reception and other things we won't permit. But the minimum religious performances that are necessary, up to 1/3 of the capacity. And you should encourage the DC brought out this point, that suppose some churches are very big. So even 1/3 of the capacity means 250 or 300 people can come. So there is big congregation. But we shall take care that large congregation doesn't take place. And we shall ask them to please come with vaccination only. That we have also assured him.